foremost nyenda kwebaza bareba Sky TV akana mnonga no kongera kubashobora batena na tournament yitwa Mbarara City BodaBoda football tournament for the first time in history ekitakabahuga kandi omulundi gwo kubanza in Ugandan history niyo Entebekanisa itwine kandi tarondijo Entebekanisa itwine no kuzana ompira wagati y'abashaba boda abavuji ba boda hakariga mu stage irahangure Piki y'abajyaji box akwebaza abatebekanisa ba Mbarara City BodaBoda tournament enshyaziremo kwatandisana kwetoba omu tournament ejiningashi impaka z'empire za BodaBoda zo kwezi kumara kwezi kono muri Mbarara neza Mbarara City BodaBoda stages eziri Mbarara City Council. It means that is Mbarara City South and Mbarara City North. Nizo division zibiri waba no maunorga out of Mbarara mazimaka gishatkawe konga kumiza munoreba Sky TV niyonoja kurara uzimazima wa hikabu hanguzi niyo bintu kebi wabihika. Itwenka Sky TV twegise hamwe na abatebekanisa bekintu eki tuza kubantwereko mpira ogu okuyihacha banza mpaka 31 buri mpira ine ibarazane za kwantugereka aha TV na mnongo mahure agenshonga no kwenda kwiyaho ibura ry'emirumo ahubwo ayitukoma kugira abana abatine pisha stage bari stranded Piki eyabayine bakagitwara abwibanje kandi tiyafuna support ahubwo ngunga stage ekibina cyabe kibine tukiri mukasenda kubasa kwebasa okuempoweringa abana abatine Piki ahenda agire kwata imbadia ombiku so ekiri kuretera ubushuma bwayonja niba youth okushanga batine mirimo now this time around turiyo tushangure cyo kujya BodaBoda mukandi bashanga umvuji wa BodaBoda yabari nkoko ari stranded yabari yoku ayikwasira amatama ngutahine mirimo hati baza kutunge mirimo abo timu nambemwe kora hangure bajaji boxer ya kabiri yahangura kakadena ko tukakadeko mu association yabo it means ngwabe naza kwebora outside bakamukwata ukashanga mutahine buyandi ukashanga bamukoma na Piki bagitwara hati naguma nayihora sentezo zibayambe okuretaho inkurakurana nkemenyeto kandi kabavuji ba BodaBoda.